Mama. Nawu Dlozi. Sizela ngendaba yemali kaBongani. Kutenzeni? Obhadala ama-account yase-Ackermans. Mina ngibhadalisa? Yebo. Hawa gogo ngisukela ngoba uBongani account wasivulela yena. And then uyibhadala ini manje? Wenzani? Ubhadala nje. Ubhadala ni angithi uyathatha ngithi mina ngihlala. Uthatha ini? Impahla ngithi uhlala nayo. Hayi Bongani akanampahla. Impahla zakabani? Mbuze misinanga ugogo. Angeke ngathatha uBongani wadala kusukela 5 years uBongani ngimazi ngimpekelele treatment kuma treatment uwazi. Bona wena mire wangijikela. Ungazi ngikwenzeni mina. Ngikujikela ukuthi wenzenjani? Wangithuka gogo ngelilanga ngizile lapha kwakho. Ngize uBongani angifonele. Wangithuka. Yeah, ungithuka kwakho. Emanyana lotlamitsha Bongani. Okay. Okay, ngama wena songifake endweni ezinje angazi ukuthi unganisa ngenzeni mina bona ngifuna imali kaBongani wena ungena wena kuma finances kaBongani uBongani uthatha ama loan uBongani wenza loan yes uBongani uphila imizamsi wenzani ngemali nizani uzidisatela yena gogo akusime ngimthathisa uBongani vanathi Dlozi ngiba ungiphekelele nginamalo kanje ngifuna ukubhadala ngaza bobani ngimpekelele mina if yena nakafuna ukungipha uyangipha and uBongani emholweni akakhambi nami first of all ukhamba nawe uhamba nami vele wena ngidla njani mina bona iloan yakasenizamsi uBongani uyithathe enzani ngayo uBongani ngiyachazela kanje ngithi uBongani vanathi mina uBongani ngiyongifonela la ekhaya mina ngizisukele ngiyele kuBongani uBongani wangifonela athi Dlozi ngicela ukuthi uze kimi ngithi uBongani namhlanje mina angengikhona abekilanga lokuthi yena ngize bese mina ngiyafika ngiyamthatha uBongani ngimtshela ukuthi mina ngo9 ngizokufika bese ngiyakuthatha bese ngikhamba naye sokufakela nomntwana wakhe nanje ngibuya ndenje nakuphelile kanje nina benikhamba neyithu ngithi nikhona neyithu yebo so uBongani wathi basho umntwana kubhizo yamfonela uthi ufuna ilo kanje imali umfakele emalini manje umntana kaBongani uBongani uthi ze kimi basho nina nimfakela angazi benithu mina bengeke ayithi uthi wena khona manje ufakela nomntana kaBongani and umntana kaBongani ufakelwa imali la iphone ma ulisedi sikamfonela nje simbuzo ulisedi udepositelwe ngimi imali uBongani athi kimi ngishoda 250 200 rand nina nifakile ulisedi wafonela mina ngila ekhaya yeah only this Friday yeah only this month engimfakele i200 rand ngiyayizwisisa leyo 250 okhuluma ngayo mara ezinyangeni ezinye ngoba usedi ufakelwa yimi imali awa ulisedi angazi ukuthi inyanga lelandela kwangisakhumbula imara ulisedi esikhathini esiningi ukhamba nami uBongani sithu sikhambe sokufaka imali si deposit ngimfonele ulisedi uBongani akamfonela amtshela ukuthi baba mina ngitholile imali mina ngifonela ulisedi duze noBongani ngithi tshela ubaba wakho ukuthi imali nayo uyitholile ngoba uBongani ngenzelela ukuthi ngoba akaboni uyabona uzazitshela ukuthi mina ngideposit imali kana ngathi ulisedi asho mina ngitholile ngithi manje why ungakhulumi ukuthi uyitholile imali and then le eyase N1 esibhadalele N1 uBongani bekenzani ngayo iN1 yini lokho kumashonisa eLerins kudala usakholwa ngale angiyazi and then uDlozi bekane abuze ngikhambe noBongani manginobongani emkholweni abuze athi Bongani unobani uyabona ngikwazi ukuthi unobani uyabona maKabongani ungangithwesi ngamacala engawazi N1 uBongani ufonela mina la kwadala uyazi uBongani unamaloni uBongani use mama lo uBongani beyangamphekelela treatment ubhuti lo wangapha waba nenkinga lelihlo wacela mina ukuthi ngiphelele uBongani each and every day makhana bekahlala nami uthatha ishukela ne high blood uyangizwisisa ngelilanga kwenzeka ikhathi laBongani angazi lenza la kalalani mina bengithengisa iPhone umba kaBongani bengimthengisela iPhone hawu ngelilanga uma kaBongani akhambe noBongani esasa uBongani angifonela athi uma batsho uye esasa lapha eholweni bengathi bekathi bekuvuselwela ubekwenziwani mina ngibalandele ngikhambe nabo abantu laba besasa bathuka uma kaBongani ngithuka abantu bamthuka abantu besasa bathi wena makaBongani waphika umntwana wakho angazi bekakuthi isikhathi baphikana uyangizwisisa mina ngazi into and mina ngifuna ukugcela ngithuka kayi1 and mina ngazithulela uBongani wayingena wathi ma ngicela uphume endabeni zami uBongani nangu uBongani uzakukhuluma day ungithu njalo uanathi lo umntwana lo mncane ngiyangakubuza vele ukuthi umntwana kabani wathi umntwana umgadayo usho umntwana wakho omzele and then mina I'm proud ngoBongani ngithuke first ngakubuza azangikhuze ngitshela ukuthi angikufuni la kwami ngoba ngiyazi wena udla imali kaBongani angiyidla imali kaBongani angiyidla akholelwa kuwe manje makasele bomthathisa nefone
eAckerman samani ungifonela athi ubongani nangla nawe nomunye usisi la bafuna nayi ifoni naye ngithethwe ngumntwana mnangu eAckerman siyofunisisa sizothola ukuthi isegameni la kabongani nayi nangu ucotsila keza ilo kanje ifoni ngithethe ngegama lomntwana nami mina ivina nje niveke phelele ngoyibhadala bayivala la ngibuyibhadala bayivalile bese ubongani bekambo umfunisana emafonini wakho ubongani azangithathe ngefoni ngubongani mina ubongani nawungayi Ackerman uye zonke intolo ubabuze ukuthi mina ngingathathisa ubongani bona ke suka ezindabeni zama finances kabongani angikho ema finances ukhona and then khona manje ukhuluma ukuthi mina ubongani bengingamkhaphi kuma treatment wena bohamba nobongani mangabe endabeni ze carry good not ukuthi mina ubongani ubani wa discover ukuthi uneshukela ubani wa discover ukuthi ubongani uyakhula mabongani umuntu owangifaka endabeni ukuthi ngiphekelele ubongani first of all ubongani mina bengamazi ubongani ngambona eze ngapha ku David uyangizwisisa uDavid wabanenkinga lelihlo wathi yena uye Pitori kudoctor ku treatment wathi ngibawa uphekelele ubongani sizijwayelana sajwayelana ngendlela ezinjalo ukuthi mina bengayisi ubongani uyangizwisisa even now uhamba nami ubongani ilanga lokuthi ubongani watshela umngane wakhe ukuthi ufuna ukungithatha yabona mina ngamfonela ubongani ngamtshela ngathi mina angeke ngikhone ngoba umamakho uyangithuka and mina akatsheli mina utshela wena ukuthi mina ngenza so mina ngikhe ngakhoma ngesibhamu ubongani and ubongani ngihlale ngimtshela ngithi bongani ungangifoneli ungibize ngoba umama khona akangithola la uzongithuka even nobaba kabongani uyazi ngiyangena lapha ngilochisa nanje ungibonile iveke phelile uzothini baba kabongani bofuna ukuthi athini uyakuvumela ucabanga ukuthi uyakuvumela bawungena lapha angaza ngithi mina mara mina ukuthi I don't want you emzini wami wena mina kwakho bengasangeni wangicosha azange ngisangene ngasijamela le ngaphandle nangifuna ubongani ubaba bongani weza bekunosisa umntazana nomunye bekabereka lapha kwakho umntazana lo weze egate wathi siwayijama ngaphandle ngathi mina ubaba kabo uma kabongani akangifuni la uyabona angengene ejardini lomuntu umuntu angangifunda ubaba bongani wathi ngicela watshela usesiloya wathi ngicela ubize udlozi angene ngangena mina sahlala eDandum wangibuza wathi wena nobongani yini ngathi bakabongani thina siyahlala sinobongani wathi okay mina ngibawani nawufikela ungajamile endleleni ngoba abomakhelwane bazokuthini usho baba bongani nangu bongani bekakhona no sesomunye mhlawumbe bekabereka kwakho neda angimazi igama lakhe ngiyamkhumbula usesakhona ukhuluma ngethembi mama sithi